nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi wa kabiri iminsi 17 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka turimo 2025. Munyamakuru ni Faustin Byiringiro, ni Mukirambi TV 1 igiye kubagezaho amakuru yayo y'uyu munsi ku mugoroba. Mu makuru yacu reka tuyahere mu majepfo y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Inyuma y'ibitero byabaye aho ni mu Rugezi, umuhana uri mu gupama ya Basi Munyakasi de secteur ya Rurenge, aho nyeshamba za Maimai FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bagerageje gukomeza kugaba ibitero ku birindiro byatwirwaneho biri mu Rugezi nyuma yuko bafashe aka gace mu mirwano yabaye mu minsi yashize, ariko batabashije kandi kugira ngo babashe kugaruka muri aka gace kuko babyifuza, nyamara akaba ari n'intego yabo y'ibitero bakomeza kugaba. Baciye mu nzira zigera kuri 6 zose bakaba barasubiye inyuma. Ubu ngubu utuzane ryose ariya ni za Rugezi. Mu Minembwe hagati umutekano ni wose, abaturage kuri ubu ngubu abenshi ku bijanye n'abahinzi ko barahinga imirima y'ibishanga, ndavuga ibikongo, bamwe ko baratema abandi ko baratwika imirima yabo kugira ngo bakomeze bagwanye inzara mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Kujyana n'amatungo nta kibazo gihari, amarembo yose y'akarere ka Minembwe ubutuze ni ryose bitewe n'imbaraga twirwaneho ikomeje gushora mu kurindira abaturage umutekano n'amahoro yabo. Tukiri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu Madegu hagati, nuko irahira ku mugaragaro yo gutangiza imirimo ye guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajepfo Gadi Mukiza Nzabinesha wa AFC twirwaneho M23 yabikoze ku mugaragaro kuri uyu munsi mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi w'akazi rimwe iminsi 16 mu kwezi kwa gatandatu muri mwaka turimo. Akaba yararahiye ko atazigera na rimwe ahemukira AFC twirwaneho M23 yamushinze inshingano zo kuba guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajepfo. Gadi Mukiza Nzabinesha abaye guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajepfo nyuma yuko yari burugmestre w'ikomine nkuru ya Minembwe cyangwa se commune rurale. Izi nshingano akaba zifashe ni inshingano zashimishije abaturage b'akarere ka Minembwe nyuma yuko bagiye imyaka 7 ishize bari mu bibazo by'intambara, cyane cyane bagwanye na leta ya Kongo, ari yakagombye kubarinda umutekano, ariko kandi bikaba byari byishimo kubona imvukira yo mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe yicara ku cicaro gikuru cy'intara Kivu y'Amajepfo ari Bukavu, iyoboye nayo ikaba ifite inshingano zo kuba bayobora mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Majaruguru y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho ni muri secteur y'Itombwe teritware y'Mwenga Samikenke, umutekano ni wose twirwane komeze gukaza umutekano w'abaturage n'amatungo yabo, ndetse n'abaturage by'umwihariko basubiye mu byabo hariya mu nkambi ya Mikenke nyuma yaho habaye imigwano ndetse bakavanga mu byabo n'inyeshamba za Maimai FARDC ndetse n'abarundi bari muri kariya gace, ariko umutekano wabo ukomeje kurindirwa na twirwaneho. Hariya ni muri gupama ya Bijombo muri teritware ya Uvira, aho abataramenyekana bagerageje gukingurira inka z'abaturage bari hera mu nkambi ya Bijombo, ariko ntabwo babashije kuzijana. Ibi bikaba byarateye impagarara abaturage bo mu bwoko bwa Pfurero batuye muri kariya gace, aho abibyi bakomoka ndetse muri bo, kubera kuko inkuru zacu twavanyije muri kariya gace zabitangaje kugeza n'amasaha, ndetse n'ababikoze bakaba bari mu maboko ya FARDC iri muri kariya gace ka za Bijombo. Ibi kandi bibaye nyuma yuko hariya muri gace ka za Bijombo mu minsi yashize hagiye havugwa impfu zitamenyekana, ndetse harimo n'urwante zijyayo kwazanye impagarara mu baturage b'akarere ka za Bijombo mu bwoko bw'Abanyamurenge batuye muri kariya gace, ndetse n'abapfurero bagerageje gutega imitego abaturage bari baremye mu isoko yo mu Maheta no mu Mitamba,
vyatumye FARDC ifasha imigambi yo gufunga iriya soko burundu muri wa mugambi nanone wo gukomeza gukorera amabi abaturage mu bwoko bw'Abanyamulenge bavuga ko ati ibi mukora ntabwo tubishigikiye ahubwo muri ko muragemurira abana banyu batwigwaneho niyo mpamvu dufunze iyi soko ariko atari byo namba ahubwo ari mugambi wabo ukomeza gukora amabi. Muri Rurambo ni mu misozi miremire nanone ya guverinoma ya Kigoma aho ni muri teritware ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajepfo umutekano naho ukomeze gukazwa na twigwaneho ikomeje kurinda abaturage basubiye mu byabo hariya mu nkambi ya Nyakamungu. Murakoze cyane umunyamakuru wanyu ni Faustin Byiringiro mwabanye nawe muri aya masaha yabagejeje amakuru ya Mukirambi TV1 murakabeho naho butaha tuzongera kandi kubategurira amakuru arambuye ndetse n'andi yo hirya no hino. Murakoze cyane.